الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله بالحق والهدى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وامتثلوا أوامره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. واعلموا عباد الله أن الإسلام حريص على أن تبقى أواصر الود والائتلاف بين الناس متينة العود صليبة القوام، ولذلك نفر من كل ما من شأنه أن يدخل الضغينة في الصدور أو يضعف رباط الأخوة، فحرم الغيبة والنميمة لما لهما من أثر سيء على علاقات الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. ونفر من المراء والجدال لما يولده من الخصومة والاختلاف، ولما يورثه من الفرقة والتباعد. قال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. كما نهى عن التباغض والتقاطع والتدابر، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. عباد الله، إن التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، فلا تنس عند استعماله قول الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يتي الله سبحانه وتعالى الله جميرا وسيني جو دمودو هانا دو يتede iden jarnamo kanko Allah weltanomo e dow kala nema e moƴƴere e ɓural e yurmede e hoore meɗen. ɗen seedo kanko tun Allah woni ko hana rewede ka gonga. iden seedo nde Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko jiyaɗo Allah nulaɗo makko. ɗen seedanomo yettingol nulal ngal totta hoolare nden, laaɓana mofte ɗen, tinno e dina Allah kan. en toro Allah e juulo e maɓɓe, yo juulo e ɓengure maɓɓe nen fof e sahaba ɓen fof, yo juulo e kala iwtirɗo ɓaawo maɓɓe, ñentini sunna maɓɓe on, jokki batteji maɓɓe ndin ila yawmiddin. Allahumma amin. musidɓe tedduɓe, hulen Allah Allah ko hanaɗo hulede. hulen Allah ko kulol Allah ngol woni dina kan. hulen Allah ko ɗum woni ko moƴƴani en ko aduna meɗen ɗo, ko ɗum kadi wonata sabu e yurmede Allah ha heɓe moƴƴere ñandatal ngal. hulen mo e dendanal ngal alhaaliji meɗen ni, ka konguɗi meɗen, ka kuuɗe meɗen, ka miijoji meɗen e annuyeji meɗen. hulen mo ka kene, hulen mo ka gundo. yo taw kala ko waɗeten kulol Allah ngol woni ko ɗowinorɗen ha waɗuɗen. yo taw kala kadi ko accuɗen waɗugol, kulol Allah ngol woni ko ɗowinorɗen ha accuɗen waɗugol. jomirawo seni ɗo towɗo o wi: hey kono e gomɗinɓe, huule Allah laatoɗon jeeyede e ɓen gonguɓe. anden yo musidɓe tedduɓe, Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko tun woni ko tagi en fof. o waɗi e ɓiɓɓe Adam ko en nene goto, ko en baba goto. o waɗi en fof ko en musidal gotal.
e tawno ɗon koyen iwdi wotiri hay hunde ala ko sennidiri oɗo e oɗa si wona ka jikkuji ka diina ka kulol Allah amma ka mbaadi ka noone tagudi gila ɗo fi neɗɗo on fuɗɗori noon ha ñande fi makko o lanni fof ko hunde woddere fof ko noone goto hay hunde ko serti ala nder ton sennidiri en wo diina kam si woni tun en fof en jaɓi l'islam o haray wongol en gotungol timmi ka tagudi meɗen timmi kadi ka alhaali gunga meɗen Allah noon ko ɗum woni ko o ɗaɓɓiri en ko ɗon woni ka o ɗaɓɓi en ko ɗum waɗi o wi'i innama almuminuna ihwatun fa aslihu bayna akhawaykum o wi gomɗinɓe ɓen ɓe wona hay e hunde si wona ko ɓe musidɓe moƴƴine hakkude musidɓe moɗon ɓen ɓay hawre aray yeddodiral aray fino yo musidɗan kako ngun heddo haray hiɗen ɗaɓɓira moƴƴintingol hakkude haɓuɓe wo e meɗen fiyo ɗum ɗon ñiiɓu fiyo ɗum ɗon tagutu fiyo ɗum ɗon gongu e hoore meɗen Allah wi wattaqullaha la'allakum turhamun o hombiri ayawmingol hule Allah bela jo on heɓa yurmede makko nden holli wondema renugol musidɗan kako ngun hakkudeji meɗen ɗum ko e kulol Allah jeeya wa bil aks yeɓugol ɗum ko wasede kulol Allah woni ko ɗum jeeya e mum ayon holli wondema renugol ngol kulol Allah ɗon ka musidɗan kako hakkudeji meɗen ko sabu heɓugol yurmede Allah idan kala faalaɗo yo Allah yurmi mo aduna ɗo yurminamo ñande dargal o surre e bonu ngariji maɗa e ayibeji maɗa yo andi kawa yimɓe ɓen kan anda Allah no surruma so faala o wetune e jama e kenen o wirte hay ka aduna ɗo taw o wirto e kadi ñande dangal kono fiya hayɗum ɗum won sutura ɗon ɗum ko yurmede Allah noon heɓa muññanede kadi on bone ɗon hara nanguitirtake mo ñande dangal ɗum kadi koye yurmede Allah jeeya idan fiya heɓu nden yurmede Allah ɗon Allah wi yo en moƴƴin hakkude musidɗan kako yo en moƴƴi musidɗan kako mum hakkudeji meɗen ɗum no landima nde rentotoɗa e julɓe ɓen tagore Allah nden jogoɗa bone maɗa on ka konguɗe ka kuuɗe hara hewtata hay e goto e maɓɓe ɗum no landima kala ko wawɗa moƴƴorgol e musidɓe maɗa julɓe ɓen bal e tagore Allah nden fof hay so wona julɓe moƴƴoɗa e maɓɓe waɗugol moƴƴere nden naafi julɓe ɓen tun hay ɓe wona julɓe ɓen hino moƴƴe e muɗum islam o haɗa yo en moƴƴo e tawɓe ɓen wonaɓe julɓe yo tawtu wona wonɓe e haɓude en kono aya on tabitiri noon idan no landima nde jogotoɗa bone maɗa on e jama on no landima nde hewtina e maɓɓe kala ko wawɗa hewtinde ɓe e moƴƴere no landima ya muñño boneji iwayde e maɓɓe ɗin no landima ya jaɓanɓe yew ko ɓe wawi waɗangol ma e moƴƴere wo na ya haɓɓito ko ma ɓe hewta fewndo kaari fewndo nokkel kaari fewndo o niveau ɗo ma fewndo an ka waɗanɗaɓe ɗon haray ko ɗum ɗo woni ko wiyete ko renugol musidɗan ka ɗum hakkudeji meɗen watte ɗum noon si woni hawre ari hakkude yoga e enɗan ɗan hawtuɓe ɓen daroɗa kadi ha ɗum moƴƴita embere feere maɗa ni musidɓe tedduɓe ande wondema islam o no rerɗi fiyo ɗum ɗo ñiiɓu ngal tokkodiral ɗon ɗan enɗan ɗon o nena goto yagal ɗon islam on no rerɗi yo ɗum ɗo ñiiɓu hakkudeji meɗen ko ɗum si Allah daginani yo e moƴƴo e heferaɓe ɓen tawɓe ɓen wonaɓe ayɓe wonɓe en e haɓude o jaɓali dina kono mo jokki haaju makko mo terti en few islam o wi ella ala nde moƴƴotoɗen e on ɓattoɗen e makko ɓattagol e makko ngol na waɗugol ko waɗata kon ɓirromo e bone mo woni e muɗum ma waɗa sifa muɗum na ɗum ko okkorgol mo yeru ko wawi mo okkorde jogo bone muɗum ɗum hara hewtade mo muñño lorra makko kan jaɓana mo moƴƴere so waɗi ɗum no wona saabu ha wonata kan islam ɓurɓe natude ɓen l'islam ɓurɗurde ko ko sabu newede julɓe ɓen e moƴƴugol wondigal ko ɓe yi kon e maɓɓe ko ɗoɗe ɓe nata l'islam ɓurɗurde ko idan islam mum no renɗiyo ngal nene gotoyagal wonu bindere muɗum e daƴƴere muɗum hino tiiɗi hakkudeji meɗen islam mum no renɗi yo ɗum heddo yo ɗum ñiiɓu yo ɗum sako hakkudeji meɗen yo ɗum wonu mande meɗen yo ɗum wonu mande hakkudeji meɗen ko sabu ɗum
islam on no harmini no pottini no raɗi e kala ko tuninta ɗum ɗon, kala ko ɗuytata ɗum, kala ko dimbata on neno goto yagal, kala ko yeƴata ɗum, kala ko waɗata ceeki e jolɓe e nder ɗum ɗon, islam no pottini e muɗum, no raɗi e ɗum, hino e muɗum konnaguji añidiɗo ka nder ɓerɗe. Islam on no haɗi en ɗum, islam on no haɗi en ñowre, o feƴƴa tun wowlamo emo juuti pandi maahe, mo raɓɓiɗi pandi maahe, mo ɓawli ha feƴƴiti maahe, mo rawni ha maahe, mo waɗi ɗuɗo maahe, mo waɗi ɗum ɗa wowlugol mo ko o yiɗa, hay si woni hino e makko ko ɗum woni ñowre. ɗo landano kono ñowre maki ko dikku wowlugol ma musidɗo maɗa ko o yiɗa wonde dikkuka a haka ma ekra sabaɓe len laɗo si woni noon himo wondi e mum, hay simo wondi e mum ɓe maki hay simo wondi e mum, simo wondi e muɗum o yiɗa wowle a wowli here a ñoyimo, si woni kam wonda e mum hara a feni a fefidike a sinki fenade e hoore ma. O islam on haɗi fenade hakkudeji meɗen, haɗi en ñowre hakkudeji meɗen, haɗi en baddi waddidirgol yimɓe, eggingol konngol hakkunde yimɓe ɗiɗo ma feddeji ɗiɗi fi yoɓe haɓu no warruɗa ɗum wo, no cuɗirɗa ɗum wo, buy noon no waddidira yimɓe arda e noone laaɓal reedu. Hara ka laaɓangol ma reedu wattu yilay ɗum ɗo waɗir ni ayno ɗum ɗo famina ko laaɓugol reedu woni, hara ko waddidirgol ɓe tum bonna hakkudeji maɓɓe. Islam on no haɗi en ɗiɗo, islam on no haɗi en nde taƴodirten. Nuraɗo maki sallah sallam daganta ko julɗo ka o taƴo musidɗo makko julɗo ko fawi e balɗe tati, ko hawretiɗi wo hakkude moɗon, hayso ko nene ma o waɗi, hayso ko baba ma o waɗi, hayso ko ɓiɗɗo ma bajjo on o waɗi. Islam on no wayno ɗum réglirte, kono taƴodiral hara a hiwrotako mo, ma so hiwrike ma hiwtotako mo. Islam on ko hawretiɗo hakkude ma e musidɗo ma no wiwma newnanma ha balɗe tati, si feƴƴi ɗo so hiwrike makko ya hiwrto na ɗum haray an taƴiɗo on a wonimo golle maɗa ƴawnatake ka Allah, hayɗe ƴawna a yafatake bakkatuji maɗi, golle ɗen ƴawnete ka Allah, tenen ɓe yalkamisa ɓe ɗe weeɓitoye toon. Allah wiya mi yaafike ɓeɗo fof si wona ɓeeɗa ɓen ɗon no taƴodiri acce ɗon ko maɓɓe ɗon ha tuma ɓe moƴƴini hakkude maɓɓe o. ina islam on haɗi en taƴodiral, no haɗi en huccodiral, huccodiral ngal na yomi fewtuto mi yaha fewta to yaha ɗum na ella noon. Allah wi inna sayakum la shatta, noneji mon ɗi no serti, oɗa ko asowo, oɗa ko windowo, oɗa ko yeeyo, feere ala ɓeɗo dawirta nokku goto. Huccodiral harangal ngal ko ɓerɗe ɗen yo huccodir, ayiyay ɗo ɗiɗo no darodi ka saf arano hiɓe hiɓɓodiri ɗon kono hara hawreno hakkude maɓɓe, hay ɓattodirgol ɓudda yolde nden ko probléme ko ma imam o intervena wiya ceerno kaari ɓatto kaari, so ɓattora fi o tuggama on. ɗum no woodi min naalaka meɗen ɗo ka julde meɗen ɗo ko no woodi ka buyka ɗum woni tawa ɓe juula ɗo saf awwali ɓe moyiɓe wiya e hino tigi tigi ɓe ɗaɓɓaɓe, kono sa humpitiki alhaali maɓɓe tawa sa wattayide hay a jaɓata hayɓe juula. ina l'islam o no haɗi en nde huccodirten, no haɗi en yeddodiral, yeddodiral ko adday ɗum hawre, ko tuma yeddodira si haaɓe, ko tuma haɓawo ɓerɗe ɗen huccodiri, hay ka ɗenɗe no hirodirede no mosidiranede o nder ga woni tigi tigi o. ko ɗum si nulaɗo makki sallah sallam Allah darata mbaadi meɗen ndin, o darata noone tagudi meɗen, ɗum imo andi kanko waɗi ɗum e men, kanko nanko muuli goto kala e meɗen. walladi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha, goto e meɗen ala jungo e noone no wayi non ka baadi ka tagude. honto marɗa jungo golle maɗa ɗen, ɓernde maɗa nden ka ɗen golle ɓoroto ɗon yaltata. ɗum darmaki Allah ko ɗon o daranta a ɓerɗe ɗen e golleji. si woni yaadi alhamdulillah amali, so tawi koye hoore ko moƴƴi ɓernde nden e golle ɗe yaadi. si woni yaadi e hoore ko boni amal kisama haajuma boni. si woni luutodiri ɓernde nden boni a faminani jamon ka kene ga ko a moƴƴo a woni nafiqijo ko an ɓuri bonde alhaali. Allah wi ɓen ɗon ko ga ndanka yitenge wonata inna almunafiqina fi darki l asfali min annar. hara tippugol e ɗiɗo sabu ko ɗiɗo waɗata kon e bonnugol nenegol to yagal enɗan ɗan kal islam
kono islam o harmini ɗiɗo hakkundeji meɗen harmini kadi hakkundeji meɗen hoyre hoynidirgol none on fof woni ko jalkitugol aybina waɗa sabotage woni ko yennugol o tigi ɗum ɗo fof no harmi nuraɗo makki sa sallam sibabu muslimi fuso yennugol julɗo ɗum ko e fasika ko jeeya eppa fasiki ɓen no ɗuɗi hannde ka circulation ɗo a suusata natude yeeso goɗɗo o wawata wonde o yennade ko nanama ɗum kanande kono o yennata sa yennile goɗɗo hay so o nanali hoyre nden kan tabiti ɗum ɗon noon ko tawata hara lawol ngol waɗa fi fof mo ɓe ko libre yahugol kota andu tum honno yarata jokku tum ko deru ton kono a newna yugol e o liñ ɗo e hay o liñɗa kono a susata waɗde ɗum ɗo oti o wolete haala bonka si a nani ka karan hay taron ka darade jogodiron laɗo maki yo onon yennoɓe ko fasikiɗo ɗum ko fasiki yagal jeeya sibabu muslimo ko suuf ɓe maki wa qitaluhu kufre warugol mo haɓudugol e makko yani piiro e makko piyamo ha ittamo wonki ko nanta e mum ɗum ko kefiraka ko jeeya kufre o noon o mar darajaji mo woni wonti ko sengole mo yaltintaka diina no toon yaltino won ka diina haray neɗɗo yo wattu ila o anda ko honɗum woni ko waɗɗi hakkude makko e tagore allah nden julaɗo maki sallallahu alih w sallam kala julɗo fi makko on fof hino harmi e hoore julɓe ɓen ka wonki makko ka ƴiƴam makko ka jawdi makko ka ndimu makko ka teddungal makko ɗum ɗo wonande goto kala meɗen no harmi e hoore ɗum fof nulaɗo maki sallah sallam woto on añidir ɓe wiya taw hawre no ara kono si hawre ari moƴƴitine woto on añidir woto on haasodir tamonano goɗɗo fi moƴƴere ko allah hokkimo allah wi toro allah e ɓural makko ngal allah no ardu ɗon tum mari wimo e okkore tertuɗa ko okkori goɗɗo taw haasodir ko woni haasidaku ko yelagol nema wonɗo e musidɗo mum juɗɗo yo iw e makko woni noon a yeli yo ar e ma an woni a yeli yo perdu mo fof fo ton ɗo woni haasidaku e maki wo taw huccodir ɓerɗe ɗen wo taw taƴodir hara on tuggidirta wone jiyaɓe allah musidɓe e maki daganaki juɗɗo nde o taƴoto musidɗo makko juɗɗo ko fawi e balɗe tati watte ila musidɓe tedduɓe allah no waɗani en nemaji ɓuyi se wattanali en ƴetti ɓuyi e majji en waɗi lette ka nangoytene ñande dambal no jeeya e ɗin koko wiyete réseau sociaux ɗum ko nema mo moƴƴini gollitirgol ɗum a jannay ɗo yimɓe a waajoto ɗon a waɗay ɗon dawa a jokkay ɗon enɗam a wonay sabu ha yimɓe lorriɓe alhaali maɓɓe moƴƴa ka réseau sociaux ɗon moƴƴereji façon o fof no wawi rewde ɗon kono noon ko laɓiki belɗi ɗiɗi sa wattina lila ko téléma maɗa wonɗa e hettude no wawi hawra ka reedu no wawi hawra ka ɓernde no wawi taw ko kimɗo laɓi wonata sabu ma sabu bindol ma gotol ɗon no wawi wonde sabu kadi wonki iwa konngol ma gotol ɗon no wawi yaltinde woɓɓe diina majjinaɓe few konngol ma gotol ɗon no wawi waddugol feddeji ɗi haɓa tawande kadi hay goto tuggata oya mo ɓe ko bone tummijen to oya haɗa won woni noon moƴƴe nan toon bone kadi no toon ndeyɗa gollitira noon ɗum ɗo o réseau sociaux ɗo waɗu ka yeeso maɗa waɗi yeeso maɗa konngol allah ka allah wi ɗon o wi menen ɗum ko kanko allah o wi meɗen ko menen wurnitata mayɓe ɓe hollugo ma ɗoa ko neɓuɗa ɗo a maayi sa maayi kadi a yimmintinte ɓay sa nani kaari immintinama o maayi taw o wi kanko allah ko kanko woni immintinowo mayɓe ɓen wurnitowoɓe o wi ɗon ko atti ɗum e hoore wondude ɗum allah wi meɗen winda konko ɓe ardini golleji maɓɓe ɗi ɓewne wadde ɗi gonguɗi e kuuɗe ko feeñe ko suuɗi allah wi meɗe winda batteji maɓɓe kadi ɗiɓe acci ɗin kadi no winde woɓɓe bone muɗum on ko bone wona kadi batte mo ɓe acci ko mayay bone on heddo ɗum woni batte ma fodde on bone ɗon no gollitirede bakkatu muɗum tawyay mo toon geɓal makko ngal pourcentage makko on ɓuytotako yahanta goɗɗo ƴettata yahay ha taw ko woni o allah wi wa culla cheyin kala hunde ahsanahu fi imamin mubin meɗen huɓidi ɗum limi ɗum ha timmi windi ɗum mari ɗum e deftere feeñude marinde
de majjata de goɗɗo wawata hewtude ɗum ko lawhi mahfud. aqulu qawli hada واستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيتي الله والله وني كجيدن نانغالي توري den seedo ko kanko tun Allah woni ko hana rewede ka gonga o ala ka fidiɗɗo o ala nando o ala yerujo wona ka jeyal wona ka dewal wona ka inɗe makko wona ka sifaji makko den seedo ko nulaɗo makko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko jiyaɗo makko nulaɗo makko wona o Allah dey wona o yerujo Allah ko jiyaɗo Allah wono goto kala e meɗen woniri noon jiyaɗo Allah o ɓurdi en wonugol annabajo wonugol nulaɗo Allah wonugol ɓurɗo moƴƴude e ɓiɓɓe adama ɓen yoni ɓural ko Allah hokkimo waɗɗi en ɗoftagol mo nanangol mo iwtira ɓaawo makko gomɗina ko addi kon fof gollitira embere ko mari feere kon woɗɗito dendanangal ko haɗi kon nden seedano o yettingol ngal nulal totta hoolare nullaɓo a mofteren ɓe toro Allah e juuɗe makko e juuɗe ɓengore makko en fof e sahaba en fof e kala iwtirɗo ɓaawo maɓɓe ñentini sunna maɓɓe on jokki batteji maɓɓe ɗin ila yawmi din allahumma amin. musidɓe tedduɓe hulen Allah ko ɗum woni wasiye mo Allah wasi hattiɓe e sakkitiɓe. Allah wi walaqad wassayna alladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. o wi ko goonga min wasino ke ɓen okkaɓe deftere nden ko atti on e onon min wi koli hule Allah. idan no waɗɗi en hulgol Allah si tawi koyo e male si koyo aduna meɗen o moƴƴu heɓen kadi moƴƴere ñande dalngal ko ma wonen huluɓe Allah. kulol Allah ko ɗaɓɓutugol ko Allah yamiri ko wakkilo waɗa ko mari feere ko fof e muɗum ko alda e raɓɓiɗinagol ko alda e ɗaynitagol e janfitagol ɗaɓɓita ko Allah haɗi kon fof woɗɗito dendanangal muɗum hara memani hay e hunde. musidɓe tedduɓe ɓawde l'islam o harminani en kala ko bonnata nene goto yagal ngal hakkudeji meɗen fiyo ngal heddo islam o haɗali ɗon ka heddingol ngal bal islam o rerɗu yo fima ngal mawnu ngal heddo ngal mawna ngal feeña kañum nene goto yagal ngal ngal tiiɗa hakkudeji meɗen ha ɗum wona maande meɗen ko andirteɗen nokku kala kay eɗen ene julɓe ɓen fiyo ɗum wonu islam on ɗo noddi en kadi e waɗugol moƴƴere hakkudeji meɗen. neɗɗo si woni alorrali mo o wonay o seytinantama hay so wonano mo weltanima kono noon haray ɗo o seytinanama kono si woni noon a waɗanimo kadi moƴƴere a watti ka angal lorrugol mo feere ala feccere feere ala sina o yiɗete. wonki neɗɗo ɓernde neɗɗo no muula e yiɗugol on moƴƴiɗo e makko. jubilatin nufusu ila hubbi man ahsana ilayha. wonki yiɗi no Allah tagirikino no waɗe makki ki yiɗay on moƴƴiɗo e makki kala mo waɗanɗa moƴƴere o yiɗete ka ɓernde o daro fima e ɓaawo ma o jogo lorra makko on telemma ma o wona hara mo ɗaɓɓa tun kam kadi ko honɗum o waɗante sabu neɗɗo yiɗayo taw moƴƴere goɗɗo no e hoore makko mo yiɗi yo taw sa waɗani mo waɗante hayso ko fi ommugol wondol makko hara wiyatamo ko hande hewtanma ñande ko so ɗum woni haray mo be woni no hiri tun moƴƴagol e jama on a waɗirta fi taw wowlu ma fi yo wowlu ɗum noon na ko laba ko waɗirta ko fi yo enɗanɗan hakkudeji moɗon moƴƴu fiyo nene goto yagal ngal timmu fiyo ngal yiiɓu ko ɗum waɗi nulaɗo maki sallah sallam man farraja an muslimin kurbatan min kurabi dunia farraja llahu anhu kurbatan min kurabi yawmi maki kala o on hoynuɗo sattede wotere e sattedeji aduna ɗi wonande juɗɗo nano maki Allah hoynano e mo sattede jeyande e sattedeji ñandedagal sattede wotere ɗo nde neɗɗo heeɓi ko nawnare e makko kanko ma e ɓeygure makko mako affaire ñandu mako kala noon e sattede
woni ko jawdi nden nde reglira woni ko sabu konngol maɗa jaahu maɗa relation ji maɗa woni ko doole maɗen daranoɗamo kala no waruɗa ha sattende wotere iwi e julɗo aduna ɗo ngaɗa maki Allah hoynanoyte sattende yokke muɗum e sattedeji ñandeɗa sattedeji dargal ɗinno wotere taw eɓɓodira e wonɗi ɗo ɗin fof ɓay taw tati ala ko ɗiɗi fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'i ko ɓeyano ka aljanna ɓeyano ka yiite idan ya daɗu yiite ngen yaha ka aljanna wokugo ɗin sattedeji ɗon yaha ka aljanna ɗum koko goto kala meɗen ɗaɓɓi haysi en serti ka ɗate en hana noon sertude ɗatal ngal ko gotal ngal nulaɗo sa sallam addi ngal tum kala ko woppi ngal ɗon haɗa koye sama kala jommuɗum woni idan ko ɗum fiyo ɗum ñiiɓu on nene goto yagal nulaɗo sa sallam no rerɗiniri en noneji ɗin fof fiyo en waɗidira moƴƴereji ñande goo goɗɗum fiɗuno goɗɗo ngati mo ɓurlo e ngatoyi satte makko muusi goɗɗo sabaɓe nulaɗo yo moccumo o lanndi nulaɗo so yo waɗa yo moccumo tan wandi ko moccirte laɗo maki kala e moɗon wowɗo nafude musidɗo muɗum yo waɗ man istata minkum an yanfaa haw falyafal si ɓe makkono tum moccumo ɓuri sikkayno ko yeru ɗum ɗon tum kono kamɓe ɓe jaabimo ko landi kon ɓe jannori en ɗon e fof ɓe neyi en ɗon kala e moɗon waw moƴƴago e musidɗo muɗum yo ooti waɗu noone kala moƴƴere nde wawɗamo hewtinde hewtinmo moƴƴere maɗa ɗe joni e maɓɓe kamɓe nuraɗo sa sallam kamɓe maaki nde ɓe yahata e fiyo haaju musidɗo maɓɓe julɗo moƴƴu yani ɓe immoɓe daro fiyo haaju makko moƴƴu hino ɓurani ɓe nde ɓe ɓufinoto ka julirde maɓɓe ɗon lebbi ɗiɗi waktu goto ɗon waktuji wulure ɗo joddimo toon waktu goto nde julirde ɗon ko waktuji wulure ɗo enen ka meɗen ɗo e kala julɗe hettiɗen si wona ndende makka jono mo ufini ko ɗon lebbi ɗiɗi no julde ɗon ɗi waktuji ɗon fof moɓe ɗi baraji hara ko ɗum ɗon tun a wolali ko jantinde Allah a wolali ko janggi alqur'ana a wolali ko falkiti goɗɗo nder ton ma ko janni goɗɗo ma ko haali goɗɗum ɗum ɗon tummoɓe ndir naɗo maki yaccagol ɓe yahugol ɓe daragol ɓe fi haaju musidɗo maɓɓe yo moƴƴino ɓurani ɓe waɗi ɗo ɗum ɗon ɗon e nder lebbi ɗiɗi musidɓe tedduɓe Allah subahana taala o wiye ya ayuha alladina amanu ittaqullaha ya ayuha alladina amanu ittaqullaha Allah subahana taala o noddi en ويا أيها الذين آمنوا اسجدوا واركعوا وافعلوا خيرا لعلكم تفلحون استيبي كتالي آيهم ونودين ويميرين جلدين ويميرين يوم ودو مؤجرة هولي وندما وناندي دو ماندي دا كلا مؤجرة كورا ودو ويفاستبقوا الخيرات أدون ديري مؤجرة جديد hino e hakkudeji meɗen ɓe Allah okki doole jane ka ɓandu ka haqqille ka jawdi ka sabuji mo ɓe ka Allah okkiri ɗum hara mo be e meɗen waɗino ko Allah okki ɗum kon e fi nafirgol jama o harayno lordi ɗo ɗuuɗa e wiyatano ala kono noon harayno ɗuuɗa idan notoɗen noddando Allah ndu etoɗen moƴƴoɗen e jama o muññoɗen ɓe lorraji maɓɓe ɗi ɗum kadi koye moƴƴagol ɓe jeeya sabu muññagol ma musidɗo maɗa ɗum haɗay hawre hakkudeji moɗon ɗum ittanaymo bakkatu ɗum yahantama ni Allah yoɓete ɗum ɗum Allah wal yafu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfira Allahu lakum muññe yawton yejjiton monton o yiɗa yo Allah e yafano on holli wondema ko muññotoɗa ko musidɓe maɗa ɓen lorraji maɓɓe ɗin ɗum ko sabu Allah subahana taala o yafoma en to Allah subahana taala yo yafo en bakkatuji meɗen yo waɗo en julɓe moƴƴuɓe ka kene e ka gundo yo waɗi en jaaɓe makko ɗo wiɗi o yarli yo fewnu en e laawol ɓurgol fewde ngol hewtinowol en wela e makko on e aljanna makko on allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحب الكرام وعن آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وعن التابعين وعنا معهم بمنك وعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا وجنبنا ولاية الفجار والفساق والأسرار يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بنا أو أراد ببلادنا أو بأهالينا سوءا فأشغله في نفسه، اللهم أشغله في نفسه، اللهم أشغله في نفسه واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء، واجعل تدميره في تدبيره يا قوي يا عزيز يا جبار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك أواهين منيبين لك مخبتين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سخيمة صدورنا واهد قلوبنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على رشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.